Kena teman. Lagi main-mainin terus nih. Ya. Koyok. Ya. Sikat kan kena. Assalamualaikum teman-teman. Fishing channel di sini. Kita mancing lagi teman-teman. Kita mancing nila lagi nih, menunggu berbuka ya kan. Kita mancing bareng sejam. Pakai umpan ratu-ratu teman-teman. Ini umpannya. Pakai umpan pelet. Sini kita mancing. Oke, kita mulai teman-teman. Ya, sikatnya. Lari terlalu lama kali ya. Sikat, kena sikat. Iya. Mantap teman. Dapat babos teman. Mantap teman. Lumayan hasilnya. Mantap. Kita mulai lagi. Oke, kita mulai lagi teman. Lempar lagi. Oke. Nah, gas lagi nih. Kalau anaknya kayak gini teman-teman, dimainin dulu nih. Tapi kalau yang agak kasar dia besok langsung telan nih umpan peletnya nih. Lagi main-mainin terus nih. Ya. Koyok. Ya. Sikat kan kena. Mantap. Gas lagi. Nah, ada tulang sini teman-teman. Nah. Kena nih. Lari dulu. Main terus. Sikat kena teman-teman. Wih, mantap teman-teman, mantap. Wih, Allah. Padahal double strike teman-teman. Aduh, mantap teman-teman. Padahal double strike tadi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ya, terus. Sikat kena teman-teman. Ih, mantap. Besar teman-teman. Besar. Wih, mantap. Alhamdulillah teman-teman. Gemuk teman-teman. Mantap. Coba lagi. Makan terus, ngelamin iya, gas kena teman-teman. Mantap teman-teman, mantap. Ih, besar, lumayan, alhamdulillah teman-teman. Mantap. Ih, alhamdulillah. Kena teman. Kena. Mantap, besar lagi teman. Besar nih. Alhamdulillah teman. Besar teman. Wis, alhamdulillah teman. Dalam lagi teman. Sikat kena teman-teman, besar gini. Wih, mantap, besar gini teman. Alhamdulillah teman-teman, mantap.
Sikat, kena teman-teman. Mantap. Mantap teman, mantap. Ih, pelanggaran teman, kena di mana? Pelanggaran. Mana? Hihi. Pelanggaran. Sikat, kena teman-teman. Mantap teman, mantap. Besar, mantap. Sikat teman-teman, kena lagi. Wih, mantap lagi. Sikat. Oke lah teman-teman, kita sudah saja mancing kita kali ini. Ini karena kita mau berbuka kan, jadi nggak bisa juga kita terlalu lama-lama kan. Kita cari bukaan dulu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share teman-teman, agar lebih semangat lagi kita. Jangan lupa bahagia happy aja teman-teman. Oke, ini terakhir nih, kita tarik aja nih. Nggak sempat kita cari bukaan teman-teman. Oke, terakhir teman-teman. Wih, kena terakhir teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, balik kita. Ini terakhir teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, balik kita.